Bog, s nama je Sandi Miličević, vlasnik Nutrioila. Evo došli smo malo vidjeti kako izgleda background proizvodnje. Tako je. Kako izgleda naš mali kombinat. Tako je. Malo o principu, o procesu proizvodnje, otkud dobivate biljke, kako to sve skupa ide, kako ide ta pozadina, kako izgleda? Pa, konoplja je stara nekakvih 10.000 godina. Doduše, ja sam je otkrio prije par godina zato što me bolest natjerala, odnosno plastični nezdravi način života me dotjerao u bolnicu, pa sam nekakvih 4 dana plaputao između ovog i onog svijeta, između crnog i bijelog. I onda sam jednostavno otkrio tajne ljekovitosti konoplje. Pomogla mi je, izliječila mi je gastritis, tahikardiju, novila mi je jetru i gušteraču koje su bili onako poprilično zaglavile u tom mom načinu života. I onda sam rekao, gledaj, to je čudesna biljka, treba se s tim početi baviti i počeli smo proučavati šta kako i onda se uspostavilo zapravo da je Hrvatska meka, da je bila jedan od većih proizvođača u svijetu konoplje, da nam je Bogom dana zemlja, da je to štetno ne iskoristiti i malo po malo se priča zavrtila. Stari ljudi se sjećaju da se od toga radila platna, užad, da se hranila stoka, da se kuhali čajevi, da se ljudi liječili od toga. Oni se toga jako dobro sjećaju, ali eto, suvremeni način života je otjerao konoplju iz. Nažalost. Otkud dobivaš biljke? To su naše, znači hrvatske, znači... Nažalost, autohtone hrvatske sorte kao takve su izumrle. Sad se radi na tome da se pronađe izvorno hrvatsko sjeme, koje je daleko najkvalitetnije u svijetu, ali su i druge zemlje već proizvele poprilično kvalitetno sjeme, tako da samo sjeme za sjetvu se nabavlja izvana. Najčešće to Nizozemska, Francuska koji su najdalje otišli. Najdalje samo zbog toga što nisu imali prohibiciju, pa su jednostavno 10-20 godina ispred nas, zbog toga imaju kvalitetne sorte. A onda tu još se doda hrvatska zemlja, hrvatsko sunce i to... I to je onda to. Su eko? Svi? Što sve ovo proizvodite? Proizvodimo temeljni proizvod što se dobiva je ulje. Dobro. Kao ajmo reći mokra tvar, to je uljarica. Od suhe tvari se dobivaju proteini i brašno. I onda od tog dalje je samo neko granica šta se sve može dobiti trenutno od sorte koja služi za hranu. To je još jedan problema, što se u Hrvatskoj ne može koristiti sorta koja je stabljašica, ajmo je nazvat, da se koriste vlakna, jer je poznato da konoplja ima najčvršća vlakna, uopće poznato na zemlji. Tako da recimo ugljična vlakna su na neki način pandan tome se može reći da su konopljena vlakna, ali konoplja prirodna ne zagađuje okoliš. Kuće se grade od konoplje, dakle to je sad sljedeća faza, vrlo brzo će se taj zakon isto promijeniti, pa ćemo moći to. Rekao si da je pozitivno utjecalo na tvoje zdravlje. Možeš sam malo više reći kad si krenuo sa tim, kako si došao do informacije o tim zdravstvenim benefitima i kako je to izgledalo, koliko je trajalo, rekao si bio nešto isto da si nešto na kilaži izgubio. Zapravo to je pukom slučajnošću. Naime, konoplja se koristila za prihranu sportskih konja i za prihranu riba, gdje se pokazala izvrsna i evo slučajno moj bratić se bavio proučavanjem baš toga za prihranu životinja, prije nego što se uopće doveo pravilo da se smije koristiti za hranu, tako da on bio upoznat s tim i kad je čuo za moj slučaj da se raspadam zdravstveno praktički, je rekao, gle, probaj to, on to proizvodio prije u drugoj firmi. I stvarno, ja sam, znači prvo što mi je se obnovila kompletno gušterača, ponovo najnormalnije počela raditi, a drugo što sam imao nekakvu terapiju od 6 tjedana za gastritis, imao sam čir i nekakvu čovječe na jednjaku, svašta nešto. I nakon 6 tjedana kad sam pio ulje, na gastroskopiji nisu mogli nikakav poželjak ni trag naći uopće. Od toga, što je na medicinu začudilo, i meni definitivno dalo potrebu da treba se početi baviti s tim, da je to stvarno nevjerovatno, doktor nisu mogli vjerovati. Znači to je bio neki trenutak kad si... To je bio klik onak definitivno, sam rekao, ovo je stvarno, ne može biti bolje. Što se tiče kilaže, da.
Znači živio sam poprično nevredno, klasičan današnji način brze života, brza hrana, malo spavanja, stresa i tako dalje. I onda sam u nekih 8 mjeseci, što zbog bolesti, što zbog svega toga kad se događalo, izgubio nekih 26 kila. I s obzirom da sam mom sinu izliječio neurodermitis, mažući ga s tim uljem. Kasnije sam otkrio da je puno antioksidansa i svega, pa sam se ja počeo mažati s tim. Čisto onako kremenica, malo ipak moderna suvremena. Ali tu staje dobar ten, jel? Malo beta seksualnosti sam bacio u tu priču, ali ja sam uzgledao ko Shark Pay. Kako se zove pet zgužba? Da. I stvarno sam se u nekakvih mjesec dana, to je bila na oči ga tolika promjena. Iz onog izgužvanog, izborenog, izmučenog bolesnika sam postao onak normalan ponovno, ne? Da. Tako da ne mogu reći da me izliječilo, ali me unormalilo i uravnotežilo. Uravnotežilo, da. Tako da i kozmetička primjena je onako. A koliko bi recimo, koje bi bilo doziranje? Što bi preporučio recimo za nekakav prosječni život ubrzani, koliko žlica dnevno, ulja, kako? Pa ako gledamo normalno, znači klasično nutricionistički, jedna čajna žličica je 90% potreba za omega 3, omega 6, omega 9, za svim aminokiselinama, mineralima, znači sve što čovjeku potrebno. Ako je zdravlje narušeno, preporučuje se jušna žlica, čak 2 jušne žlice. Znači da se tijelo što prije regenerira. To ujutro i na večer, jel? Da, ujutro i na večer, ista stvar je s proteinima. Da li jednu žličicu, 2, 3, uvisi koliko čovjek brzo želi obnoviti organizam. Jedna od tajne uz sve ostalo što ima uravnoteženo konoplja kao takva, ona slovi kao namirnica, ako bi jednu jedinu namirnicu trebali jesti u životu, to bi bila konoplja. Ima apsolutno sve što je ljudskom organizmu potrebno. Da. Kažem, to i gamma-aminokiselina kiselina. Nalazi se jedino u majčinom mlijeku i u konoplji, u jestivom obliku. Da. A nekakva ograničenja recimo na dobi, to postoje, nema? Znači, prirodni bilo ko, da je zdrav čovjek ili bolestan, da ima 0 godina. Evo, to je recimo bio primjer, 2,5 godine ima sin, pije ulje. Kad su god vladali nekakvi šarlah i virusi po vrtićima, svi su imali 5 do 7 dana proljeve temperature, najčešće imali 1 dan samo temperaturu, dok koliko mu je imunitet daleko jači od prosječne djece koje se hrane drugačije. Mislim, i on se hrani normalno, ali uz to svaki dan popije čajnu žličicu. Kao da. Koliko godišnje proizvodnja ide, kako to funkcionira, koliko recimo ulja godišnje proizvedete? Pa kapacitet nam je 18.000 litara trenutno ovog pogona i to će zadovoljiti još 1 godinu, 2 sigurno. Tržište polako se to razvija, jer ljudi mijenjaju tek polako sad svijest. Neko povezuje konoplju sa špagom, neko sa narkotikom. Tako da sad potrebno ljudima vrijeme da shvate da nije konoplja samo štrik i da nije droga, nego da je to zapravo nešto između tog svega, što je jako zdravo, jako dobro. Ima li kakvih pozitivnih utjecaja, pozitivnih primjera što se tiče stresa, nošenja sa stresom, benefita koje ljudi mogu imati od korištenja? Da, to je jako zanimljivo, jer ovi nutrijenti, ajmo ih tako nazvati, makro i mikro koje se drži konoplja, koja se jede, to je lako dokazati. Zna se ima toliko ulja, zna se da to štiti srce, žile, da dobro djeluje na jetru, gušterač i tako dalje. To je reći zdravstveno. Ali su se pitali ljudi kako je moguće da konoplja koja nema psihoaktivne tvari, na koji način djeluje i umiruje organizam i na koji način ublažava stres. I onda su otkrili da kombinacija minerala, pogotovo magnezij koji je jako bogat, konoplja jako bogata magnezijom, da obnavlja neurotransmitere u mozgu. Prije svega jako pozitivno djeluje na pamćenje, na koncentraciju, na miran san. Kažem, na probu i ovo sve drugo već više manje. Ali poanta upravo u tom magneziju i u kombinaciji ostalih minerala koje se lako apsorbiraju i obnavljaju stanice u mozgu. I na taj način zapravo umiruju i ublažavaju stres. I ono što je dokazano, da ne znam, kao što neka bolest oduzme kalcij tijelu, pa stradaju zubi u trudnoći, na primjer, da je stres najviše od svega izvlači magnezij iz tijela, a konoplja je upravo ta koja ga vraća i to je zapravo razlog, tako su otkrili, to je razlog da konoplja ublažava stres i umiruje na neki način čovjeka, ne samo sa fizičke strane,
nego javno se nekakve psihičke, psihološke umanjuje stres i daje čovjeku osim zdravlja i mir. Eto ljudi, to vam je to. To vam je pogon. Sandi, hvala. Hvala na informacijama i želimo ti stvarno puno uspjeha. Hvala vam. Bok. Do sljedećeg puta.